Kadom bilo ka doy phanta ne tumla media korte dum hanta ining bange patai flickap rai CSDC ke sangar ni lo aning kan lai lakhalu lo tin kan flickap pleng lo ani kan flickap angbong ya DC to bange sang sepin bang se un e pusitap ahut penge aja kong wedet aja kong bichet kong thechet pusitap ingkan flickap angbong che song lo dan la so keceng ke che song ingkan sir cap pe namasi ala council lo sabsu pule punang ja kong nang pe bat po bangke lu che tok lo sta la ke autonomous state kali la ke 30 department pusita council phansa ja kong pe bat chorpot state kali de posi ado go ja kong dak nang piun e la pena song thak tangka bang ta Dima state tum ke long teng pen dak long le de lo a central pe nang lu po state phansi state source ning reng mereng no dak posang lu chom diti la ma se karbi areng lok ki putika ngason backward tribe pu backward area po bang se nondala so amena bang se chhom dum lo bom lu la so posi ane nonali tum pu terong akehai ex chairman lo council lo pu da killing sang ho pencheng lo la da mitum bangke longwek nai ate bharat kacheria ron allu long sikit tok angalam thepena pot bharat a government da india government ta la implement mandate ke un elu jong si hang pamelu prote hala bang so ning thepen se non ning kan flickap ke chokon da du bom lo Pini ja semet dak kicho hang bang ke chief guest pu ke dak CM ke hai lo MLA lo non ke sonini lo lang li ke lang tum pen alang li pen cheng lok se MLA bang phoda du nai pusuni tum ke hang pena par bang kar biricho pen cheng lo honggothon kapre ka party tum ke CS pen cheng lo lahaya asong songja sarpu du man se chohang lo Sitab men hang song bala tu bang state pen program nang thik de pomasi CEM la pen MLA tunge bang ne delo tunge hala MLA segment wise ai kine meeting du nai puta rally du nai puta ga state alam pena state committee alam pena lo la tum ta hili du no dak lo masi bang ne delo to jano sitab alang tuma representative adunlar nang che toilo alang tum pima ninga ma thalam dak pa che than nakang lo kai joni timu tak lu ma jong ai mesia han sena che toidu ang li wang elo ning yete kan lo dam lo la hello ja semela alam the bang ke pen pini bang ke rang prang ason ku simple foundation de pule tum ki bichot gailo ke che song ye phang ke che pharang so bang se hawar tin long se ta khija pon tu takar biang long lo ha flong penan bang se ta ye disi khija tu ma phansini tum chi phalo pen sarkar nang tok pitang lo jag bang ke asam government kachari ha warar lo si autonomous state ke salamji polamji ala constitution long ta du kok lo pose Assam government pen kroni Assam government pen ke kroyas lo alang li tuning ke chingwai ho July 11 ho ta chief minister ma sipulo aputi ulu objection abulu busang pulo autonomous state Assam lo ke seng ye phan objection abulu da nona bange kono ye tok thulo autonomous state program tang July 11 puta mention lo la pelaso ateng pen logical progression arona teng pen progress kapetang ya phana bang sip la sol lu ganang che tok ka chi chak lu bang ganang nang che tok lu la pen atumi dikta ni li ningje lo press along nitum pinia meeting phan du ji polong ta Indian constitution long tok ang 244A puta no anda pe prepredo ning kan flickap ta sita hang pe mi medar posi
nang pipire asila sonong thak sinon da lunang che tok pustap itumi hin pele pisik thek the plote pisik se de plote la sol ka che tok bangke jok se da ji posi itum mek prang nang po pen ni tum ye disi ke se da se NC tum pen da se ki claim chojgali forum long do tum an se claim chod lokali neli moheta ililam kani yelong ta ningje pon lo da ke disi ke se ken se long yong se wang tung te pon si tap forum dolo pola forum long kaddu banang charap dun se la so hem pe pelong ya pan bor inang po pinie bangke na so farman ja kong che faranga son sini tum program di hala bangela sarkar non thirlo te non na tum jeng wa po lage dili gi dam ya kam claim po alam thege piblong ji tok nang kok po nang chi tok te deta chok ye polo sitap sarkar tum इस के dak state पे ना बताए सी सेंट्रल गवर्नमेंट फन रिकमेंडेशन पिलो 244 पिप्राइन उपु एजीपी हुसीपी पर फ्रैंकचेंग लो 2002 निकान प्रॉब्लम मोंतो हो लासो फिगे कांग्रेस तुम थुलो कांग्रेस तुम तला सी चेदोन लो लासो फिगे बीजेपी तुम स्टेट गवर्नमेंट चराय लो स्टेट गवर्नमेंट तुम ता करहबलो nono banggen parlin phaklo nang tem pipo hala so bang pe prai nai po phansi dak lu nang che tok nai alang tum central government bangke tok pe prai nun po bang he hala so lam bang pa we de je phansi nang tum lu nang che tok nai state phange ke pisik lo pareng agi dak le pe prai nun po si tok mo di so ka pe prai ke lu nang ke claim thu nang po bang se pa che tok thu lo hala hello ladak media akord itum dak evang pot kecengsi churu parpik lo tang te ili tum ladak ABVP mate Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad laga ili tum pirthyang kang pen ke thenai lo charlia song lo asi tang de ladak ili tum ABVP Assam Pradesh pen ili tum ladak Karbi Anglong arlo mate ladak itum dipurong supia long first time state working committee la pen state planning and review meeting ladak meeting bang ke pathik pon lo adet bang ili tum 15 to 17 lapen ilitum la so kaching wai long ilitum da alhuisar puaman pe ilitum long nachitong don ke ilitum North East Zonal Organizing Secretary ABVP Sri Kamal Nayan ji lapen do piklang da ilitum state organizing secretary atum stame dak nachitong pon lo la si labang so a meeting long kaching wai long itum ke cheng si ilitum Assam arlo mate tum Assam state arlo ABVP pen ke cheng si la membership ko puson si tum la pen ke pang tang ponji mala so aputha ilitum dak chemai pon lo lapen do piklang ilitum dak state pen itum dak kaching wai pon ke padu pon lapen ilitum dak ABVP kupuson si Karbi Anglong arlo mate Assam long non ke bangji apor koson si kepang tang ponji ma labang so aputhak si ilitum dak pini chingwai pon lo ni thom a program long bangke more than 100 society delegates la dak wang lo dak Assam arlo mate Assam state arlo ke doan a district pen stame dak wang pon আপোনাৰ 3 দিন কাৰ্যসূচী এই বিষয়ে কি ক'ব হয় অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদ অসম প্ৰদেশৰ প্ৰতিবাৰৰ দৰে এইবেলিও ৰাজ্যিক কাৰ্য সমিতি বৈঠক কাৰ্বি আংলঙৰ ডিফু চহৰত অনুষ্ঠিত হৈছে এই বৈঠকত অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ অনাগত দিনত আমি কেনেদৰে কাম কৰি যাম বা আমাৰ যোৱা 6 মাহত অধিৱেশনৰ পিছত আমি কেনেদৰে কাম কৰিলোঁ তাৰ সমীক্ষা হ'ব লগতে আমি অনাগত দিনত কেনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান ল'ম আমাৰ বন্দে মাতৰম 150 চলি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানবোৰ বিষয়ে আলোচনা হৈছে ইয়াত প্ৰায় 50 জনতকৈ অধিক আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা উপস্থিত আছে আৰু আমি যিহেতুকে আমাৰ সদস্যতা আহি আছে বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ এক ব্যাপক পৰ্যায়ত সদস্যতা অসম প্ৰদেশত হয় গতিকে এই বিষয়ে আমাৰ এই বৈঠকত আলোচনা হৈছে গোটেই অসমৰ পৰা আহিছে হয় বিশেষভাৱে উপস্থিত আছে আমাৰ উত্তৰ পূব ক্ষেত্ৰৰ ক্ষেত্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক কমল নয়ন ডাঙৰীয়া ৰাজ্যিক সাংগঠনিক সম্পাদক অনুপ কুমাৰজী তথা উত্তৰ পূব ক্ষেত্ৰৰ সহ ক্ষেত্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মঞ্জুনাথজী লগতে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্য সমিতিৰ সদস্য হেৰাল মোহন দাদা লগতে আমাৰ ৰাজ্যিক যুটীয়া সাংগঠনিক সম্পাদক ৰাজেশ দাস সীমান্ত দা উপস্থিত আছে আমাৰ সকলোৰে ইয়াত উপস্থিত থকাৰ আজি এই বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হৈছে যোৱা দুদিন আমাৰ বৈঠক হৈ গ'ল আজি আমাৰ বৈঠকৰ অন্তিমটো দিন আৰু আমি আশা কৰিছোঁ আমি অনাগত দিনত এই বৈঠকৰ পৰা আমাৰ যিসমূহ আলোচনা ওলাব বা যিসমূহ কথা ওলাব আমি সেইবোৰ আমাৰ শাখা পৰ্যায়ত গৈ আমি সেইবোৰ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম অনাগত দিনত বিদ্যাৰ্থী পৰিষদক আমি অসম প্ৰদেশত আকৌ অধিক শক্তিশালী কৰিবৰ বাবে আমি আগবাঢ়ি যাম CM sir, Dr. Mahasinghe Pabulol asi
alang li abang nil phansa ko to alang li bangke bini rongkhang kare kata sebelum tu ni nasi bini alang li bini yang to jumlah pen alang li bisa sama itu lagi bini BJP tu kai ke ta hembrek ma ni hamu apa sih la solo bangke hembrek ni ham hembrek ke hembrek ko aku alang li pulo alang li una bangke non la assembly along tamelang li pensi ni bon mesti penelo nang pachini pon pasti laso mesa simda paling no system por first SC foundation le award ni bangso alam the pachini lo lang itu ha BJP pen ke no itu CM sar do tular ro ha lang li non assembly long ben so la pangke ni mo ek thak la pangke ni pon ko nang assembly alo mesti bani bangso foundation dia long pachini pon